Manipur Speaker Thokchom Satyabrata Singh Roy Guangni Mai Ru Nakanai Tang Mai Manipur Legislative Assembly Tuang Sanai Mai Session February Ru Khau Takai Ni Mai Khau National People's Party Legislators Nunta Opposition Tong Bench Khau Tidung Punithe Tuna Sain Dau Pakanthe Mayang Infal Khau Speaker Roy Samla Minun Khau Saka Mekyuto NPP National President Conrad K Sangma Khani Katwang Party Tuang Demand Thailaina mi tuang tan hai sin thau to nge tuna sakane NPP roi Manipur ko BJP government ta maswang intha kan to nge NPP tong leader akhani Meghalaya Chief Minister Sangma roi November ru na chanai kum 2024 khautai BJP led government ta maswang intha the tuna sanda pakan to nge Manipur Chief Minister N Biren Singh roi zailo my government tong la lu hai Chuzak may phungwang dat ngam magna bameta pianmak may indaw na maswang inthak the tuna sakan to nge NPP roi Chief Minister N Biren Singh Manipur government ta maswang inthak wamsini member resiruk nai my assembly khaw BJP roi tambu na chanai MLA nai na absolute majority khaw bambame tuna sakane imbu na BJP government ti hai Naga People's Front tuang MLA pungu wakani independent MLA kathup roi maswang bame tuna speaker ta roi sakane Manipur tong latlu patkan mai tang roi kuki zo mai legislator non roi assembly session guai boycott chuna guang ka tonge khani separate administration hamethai union territory hai kaniu khang demand chuna guang kan tonge Kumbi Dramatic Union lingthau kan mai rextrai na pungu tang mai Diamond Jubilee kamung le kriang naina asai Kumbi Sandong Upper Primary School khau takai kan the Literary trio competition khautai ise competition khang role of theater in man life to mela dun bang khau takai kane painting kang suna communal harmony khani debate kang suna theatrical development can bring peaceful living to my ladun bang khau takai kane mi tong competition kamong tai kumbi khonai me school aju khawrai inchamna gan phainai dawrai kadam gonglan chaplau kane kamong khautai kumbi dramatic union tong convener Bobby James Wahingbam Resaka Mekyuto Theater Roy Social Reformations Lava Make Thau Kogwai Hai Incham Nanun Kauti Thai Lau Khang Mitong Mong Hai Lang Patonge Tuna Sakane Literary Trio Competition Kautai Kumbi Dramatic Union Tong Advisor K. Hais Kene Bhushan President N. Sana Jauba Secretary N. Mutum Akhani Kamong Kautai National Teacher Awardee Lakan Mai K. Hais Indra Kumar Kaniu Rai Guang Kazau Lokane Times of India tong chamse khawrai phang mai thailai na asailon hai Maharashtra state khaw Guillain Barre syndrome GBS to mai report hai gongbam the tana sai mi report hai roi thuriang khaw kololung khaw bambang na disorder sumai jare tana sai health official cham thailai na mi report khawrai patient phai ka drek dai na siku hai hospitalized suna raja khaiba me tana sai Komna patient tamru na khat hai oxygen support akhani patient chuina tasat dry ventilator support ka bame tuna sai GPS ka roi thaikan mai ni nai the tuna sai GBS report hai South America tongkan di Peru khau 2019 khau pat kane mi tai kan di khau dailiang mai akhat chu kane tuna sai Manipur state khau kapeng thang roi inkhoi methia khau mansai ka than gutba mai khani drugs langgot mekhaw roi inthe khang border fencing kasia mekhaw Manipur state government hai lunggot nabam the tuna chief minister M Biren Singh roi sakan the chief minister M Biren Singh roi dalo nai kumbi mandal roi leng mai public interaction kamong khaw chief minister roi sakan tonge imbu na sakam ekyu mi tuang tan hai guang na mai kin khaw kung mai mak khange tuna sakane Manipur khaw inner line permit sinthau mai roi dilung mai takalun thai pakhang Sunamai tong luan khaw ka ge nai liang mai akhathe tuna chief minister roi sakne Manipur tong lat lu khaw roi kaniu kai sam galau na pakta ka mai mansai jingnai ta kaniu kai ti han gwanglau da kan the khani kaniu kai sam mak na ba mai sabuan phai pungu khang government tong tan ni tilau kan the tuna chief minister ta roi sakne chief minister ta roi Manipur tong lat lu hai loi lau khang ka tong government roi karam bam the kumna mi tong lat lu hai ban sin sin mai asa roi Tiswang imbu thalobom tonge tuna ni sakane Delhi tuang assembly election takai ni mai ting me kathup na nai milung khaw ruling party khawa mai Aam Admi party MLA tasat BJP khaw gut kan the
MLA ta chat roi sa ka mai kiu thu party kho hai corruption imbu kuna ba me akhani internal democracy hai ma khe tuna sa kane MLA ta chat tai kum 2020 tong Delhi Assembly election kho Aam Aadmi Party tong ticket khore bot ku ko mai no ne committee ki asailon election suname kho hai ka new khang party ticket ti mak tonge tuna sa hai government phungba mai Aam Aadmi Party hai sitting MLA chui khang ticket tidat makane Aam Aadmi Party MLA ta chat roi BJP khaw gutkan mai khaw National Vice President akhani Delhi in charge Bajayan Panda roi saka mai kyutho historic so mai timikte Aam Aadmi Party ton rendra mai khaw roi duak pathe tuna sakane Dola nai lai sang haidan infal khaw World Wetland Day 2025 mong takai kan the Protecting wetlands for our common future to mai ladun bang khaw takai kan tongai among the state level mungsuna Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur roi leng lo kan tongai Manipur Chief Minister N Biren Singh roi kamong khautai guanglana laisang haidan nam khau mi kup mai kamong leng lo mai hai history ka lo khang ka ge nai mi jang riye tuna salo kane akhani kum 2024 khau N Biren Singh roi Forest and Environment Change tong Minister Subam Medau tai Nambo River Sun Than Khang Chin Thau mai kamong tani sa tau lo kane akhani mi nam ti hai ti dai thau khang roi eastern part tuang phase akhat project khang crore ru nakanai point 81 khau ti lo kan the tuna chief minister Ambiren Singh roi sa kan the lang thabal khawni kai thian ka siam lo puni tuna chief minister tai roi sa kane cham nga lo the